abandi bakifata ku munwa. Mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Nkingi habereye ibyarijije abanyarwanda benshi cyane, abandi batangira kwifata ku munwa. Amahano akomeye cyane. Aka kana muri kureba kuri kamera zanyu za Kidasamura TV Rwanda karangije kwitaba Imana ubwo ku itariki 24 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'ibihumbi 2025 kari kafashwe n'amadayimoni aho bari bagiye mu bukwe cyangwa bari bagiye mu kirori. Reka mbasubize inyuma gatonya ubundi byagenze gute. Nkuko muri kureba iyi video kuri kamera zanyu za Kidasamura TV Rwanda, aka kana kari kafashwe n'amadayimoni, muri kukareba yuko amaso yako yahindutse. Ariko reka nongere mbasubize inyuma gatonya, murabona yuko uyu mukobwa amuteruye. Uyu mukobwa niwe wagize anniversaire ndetse niwe wari wazanye uno mwana kugeza izi saa. Murabona yuko aka kana nta kibazo gafite, ariko nanone reba hano ku yindi side aka kana amaso yahindutse kafashwe n'amadayimoni. Murabona yuko karimo karabyina ku yindi side ni kazima, ku rundi ruhande rero ikirori cyaje kurangira kano kana gatashye ari kazima, ariko izi saa karangije kwitaba Imana. Bivuze ngo kavuye mu buzima, ni mu gihe kajyanwe kwa muganga kugira ngo bagakorere isuzuma bamenye icyamwishe ni igiki. Mu karere ka Bugesera mu murenge wa Mayange abaturage bavuga yuko babangamiwe n'ibisambo bibiba nibigire icyo bisiga inyuma, ubwo n'agasafuriya iyo gateretse ku ziko bahita bagatwara. Ni mu gihe abaturage bavuze yuko banitwikira nijoro bagategera abantu mu nzira bakabambura, abandi bakabafata ku ngufu. Bavuga yuko hari umugore barayi bafashe ku ngufu w'imyaka 35 y'amavuko, dore ko bari bambaye masike. Uyu mugore ntiyabasha kubabona mu isura, barangije baramukubita bamusiga munsi y'umuhanda. Nibwo abaturage batambukaga babonye uyu mugore baramusindagiza bamugeza mu rugo iwiwe. Ni mu gihe abaturage rero babangamiwe na bino bisuma bikomeje kubagirira nabi kubiba. Ni mu gihe abaturage basabye inzego za polisi n'inzego za RIB ko zatangira gukora iperereza, bino bisambo bigafatwa bitegera abantu mu nzira bikabakubita ndetse bikanabakomeretsa. Bavuga yuko abakora irondo ry'umwuga kano gace batajya bahagera, cyangwa irondo ry'umwuga ryabo barikorera ku kagari kandi ngo batanga amafaranga y'irondo. Ni mu gihe abaturage bavuze ko batazongera gutanga amafaranga y'irondo bitewe n'uko abanyirondo badakora akazi bashinzwe neza. Incamake y'amakuru ni rwo bwa mbere ugeze ko umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Reka amakuru yacu tuyahire mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Nkingi ahabereye ibiteye ubwoba byarijije abanyarwanda benshi cyane. Aka kana muri kureba kuri kamera za Kidasamura TV Rwanda karangije kwitaba Imana ku iki gicamunsi ku itariki 27 z'ukwezi kwa 12. Mu gihe aka kana bakita Denise ndetse kakaba gafite imyaka igera kuri 5 y'amavuko. Aka kana mu minsi itambutse ubwo bari bakajyanye muri anniversaire kafashwe n'amadayimoni. Ku rundi ruhande reka mbanze mbasubize inyuma gatonya murebe iyi video. Aka kana muri kukabona yuko kari kumwe n'uno mukobwa, nta kibazo na kimwe gafite nkuko muri kubireba kuri kamera zanyu za Kidasamura TV Rwanda. Ariko reba kuri no side yindi, aka kana murabona yuko amaso yahindutse, amaso arimo araka. Aka kana kafashwe n'amadayimoni, gusa abandi bari hano mwa kino kirori ntago bigize bamenye uko aka kana kafashwe n'amadayimoni. Ikirori cyaje kurangira barataha, n'abandi barataha, n'aka kana karataha, ariko kugeza izi saka kana karangije kwitaba Imana. Ni mu gihe bamwe bavuga yuko aka kana baba barakarogeye mwa buno bukwe cyangwa mwino anniversaire kari kajemo kazanwe n'umukobwa bavukanaga, dore yuko ibi ngibi byarijije abanyarwanda benshi cyane, abandi bagatangira kwifata ku munwa. Ubugenzacyaha RIB bwatangiye gukora iperereza kugira ngo hamenyekane ikishe uno mwana uri mu kigero cy'imyaka 5 y'amavuko witwa Denise utuye mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Nkingi. Mu karere ka Bugesera mu murenge wa Mayange mu kagari Kambyo abaturage bavuga yuko babangamiwe n'ibisambo bibiba nibagire icyo basiga inyuma, dore yuko abaturage bavuga yuko n'imbabura bazitwara n'ibiryo batetse ku maziko bakabitwara. Abaturage bongera kuvuga yuko bategera abantu mu nzira bakabambura ibyo bafite bakanabakubita, abagore bakabafata ku ngufu. Ni mu gihe abaturage bavuze yuko hari umugore barayi bafashe ku ngufu kw'iri joro ku itariki zisanga 10 ku itariki 26
z'ukwezi kwa 12 ubwo bavuga ko barayi bamufashe ku ngufu ndetse baramukubita banamukomeretsa, gusa baba bambaye masike ntago wamenya ngo ni bande. Ni mu gihe basabye ubugenzacyaha RIB na polisi kuba bakora iperereza kugira ngo bano bagabo bafatwe batabwe muri yombi bitewe n'ibyaha bakora by'indenga kamere. Ni mu gihe abaturage batambukaga babonye uyu mugore baramusindagiza bamugeza mu rugo iwiwe, gusa bamubajije ibibazo bitatu. Bamubajije nimba bamukoresheje imibonano mpuzabitsina ikingiye. Uyu mugore avuga yuko bamukoresheje imibonano mpuzabitsina idakingiye ndetse bamujyagaho bamusimburanwa ndetse abandi barimo bamukubita, dore ko bari bamupfutse ku munwa kugira ngo adataka. Ni mu gihe rero barangije kumusambanya bashaka kumwica nibwo Imana yakinze ukuboko baramukubita bamujugunya hano munsi y'umuhanda. Ni mu gihe abaturage bavuze yuko irondo ry'umwuga rya hano ridakora neza, ibingibi biba byabaye ku mugaragaro. Bavuga yuko nanone irondo riba hano ni insoresore zikiri ntoya ku buryo zitakwitambika bino bisambo byitwikira amajoro bigafata abantu ku ngufu bikanabakubita bikanabambura. Ibingibi byatumye abaturage basaba inzego z'ubugenzacyaha RIB hamwe na polisi ko bakora iperereza kugira ngo bano bagabo bafatwe batabwe muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha RIB bitewe n'ibyaha bakoze by'indenga kamere. Reka amakuru yacu tuyasubikire hano. Niba rwo bwa mbere ugeze ko umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Mwari wo mubana mwana makuru, nitwa Kidasamura, urw'inkorogo tubakora rugakonkoma. Nongeye kubifuriza umwaka mushya muzawurye nuzabarye. Nizere yuko Noheli mwayinjiyemo neza, nizere ko Noheli mwayinjoyinze nta kibazo na kimwe mufite. Ndabakunda cyane rero, reka amakuru yacu tuyasubikire hano, ubwo Imana ibahe umugisha kandi ibandindire. Ciao ciao.